لسر خوینا گل سوریه جاره کردن جی لماسین بازاری تنه گراندن او شفی رژیم ترکیه اردوغان به اصرار کو به سروک حکومت شامی بشار اسد را بجوه و جاری هف سروک کنسر ریبر آکوما جواکین کردستان کجا که بسی هوزات مجارین سرکه ین در روجاوا گلی کرده لسوریه چه دبل لترکیه چه دقامه لباشوری کردستان او عراقی با آوای که برفرهی نرخاند لیم دست بکه ج نرخاندنین بسی هوزات ین تکلداری هولدانین شفی رژیم ترکیه اردوغانین جبو پیک آنینا هفدیتنه که لگل سروک حکومت شامی بشار اسد بکن بسی هوزات بابای که اشکر آنی زمان دجمن هری سرکه یه گل سوریه یه خلق سوریه دولت ترکیه بکو دجمن هایی که دیروکه و تکلداری ویه که جا آگاهیش خواه پارو که هر وها بسی هوزات بال بکشن لسر پلان نو یا شفی رژیم ترکیه اردوغان ین دبن حساب کوی به بشار رونا اول دجی گل کرد دست به ایرشا که قرکرنی بده مشاندن جیم و جاری حکمت شامی هشار دیگه و دبیجه اگر کو به وی آوی بکوین جاری کردن بن خفک و پلان شفی رژیم ترکیه اردوغان و جاری و سوریه با آوی که گشتیم وندابکه. Şimdi bunu yok sayarak Türkiye ile ortak bir politika yürütmeye kalkarlarsa bu Suriye'nin tamamen kaybı olur yani. هفسروکا کنسیا ریوبر آکجکی بسی هوزات دبرنامه تایبت آمد یا هبر تیویده لسر وشا سوریه و هولدانین ترکیه جبودان و سندنین بشامی رجی نرخاندنین گرین کرن و پیام دا. بسی هوزات ببیر خست که رژیم AKP مهبی آفاشیست بسالان لسوریه پولیتیکای که دمشینه و نهاجی هلوسته پیش دخنه و گوت دوی اف یک باش ورفیم کرن. هوزات دا زانین که دشر هندرین ای سوریه ده رولا هری مزن Türkiye listiye ve eftişt ani zaman. Ki patlama da arkasında da Türkiye var. İran'daki patlamanın arkasında da Türkiye var. Dağıstan'daki patlamanın arkasında. Dibin navê penabertiyê de bi milyonan kes rehîn girtine û biriyawan şantajîl Ewropayê dike pereyan digire. Bi van pereyan çeteyan kom dike, rêxistin dike û dijî Kurdan û gelên herêmê de deşerkirine. Ji bo di vî şerê qirkirinê de desteka welatên Ewropayê bigire, li Ewropayê biriya çeteyan teqînan pêktîne. Li piştê teqînên li Rusya, İran û Dağistanê Tirkiye heye. Suriye karşı yıllardır düşmanca bir politika izliyor. Hevseroka konseya rêvebera AKCK balkişand ku dewleta Tirka dagirker ji bo ku ji gelê Kurd gelên herêmê û cîhanê ji dewletan davîzan bigire van çeteyan bikartîne herî zêde jî dijî Sûriye bikartîne. Besê hozat da xuyakirin ku tişta Erdoğan dixwaze bike kişandina Şamê aliyê xwe û li dijî Bakur Rojhilatê Sûriye polîtîkayên xwe dayîna meşandine. Suriye bunu görmüyor mu? Suriye yönetimi, Beşar Esad yönetimi görüyor, biliyor. Türkiye'nin Suriye'de ne yaptığını, Suriye'yi ne hale getirdiğini çok iyi biliyor tabii yani. Hozat dibêje ne pêkane Şam vê yekê nezane û wiha pêdiçû. Türkiye ile birleşip Kürtlere Eger Beşar el-Esed van hemûyan tune behesibîne û li gel Tirkiye li dijî gelên Bakur Rojhilatê Sûriyê bikeve şerekê qirkirin û tasfiyeyê, wê demê Esed wê xwe bi temamî tasfiye bike. Eger îro li ser pîyan dimîne, ev tenê bi desteka Rusya û Îranê nîne. Di encama şer û têkoşîna Kurdan, gelên Sûriyeyê li dijî Daişê polîtîkayên qirkirinê yên Tirkiyeyê li ser pîyane. DAEŞ'in belini kıran Kuzeydoğu Suriye halklarıdır. Hevseroka konseya rêveber AKCK anî ziman ku eger ev rastî neyê dîtin wê bibe sedema wîndahiya Sûriye û wiha dawîl axaftina xwe anî. Kuzeydoğu Suriye halkları tüm gücüyle direnir. Kim saldırırsa saldırsın. Tiştekî dijber pêş bikeve helbet wê gelên Bakur Rojhilatê Sûriyê li ber xwe bidin. Lê ev rastiyeka rejîma faşîsta AKP MHP di siyaseta xwe ya Sûriyê de têkçû. Ev nîşan dide ku siyaseta wê ya çeteyan jî îflas kiriye. Wê bifroşe, lê bi hêsanî nabe. Tişta ku divê were kirin, têkoşînekî bihêze.